bagajin kala lagu pikwa lagu bahasa ke bakhambang lena ke basliu sya ke bakham sliu syu ni sosi ban pergemau wasan tua tuli kisnam laya ganti kong gejala gejala koyo ang kerdan om ke baning kong na ke baning kong kerdan kepada kebaning kong na bakato la kayo kakot la kapule putri la kajintot la kadai kajing songka kena la kadai kajing kre banduno wala kajong gejala kani kalau kajing perkemau yang ada piwai bagajala manta kada na pre kajing kre banduno wat kajing yalam yala kajong gejala lamar ba kita ki blai sansnem kibawan sana bacapi kiba penkemen toho kiba penkemilan ti penkermen kadala pendat ya kaya bagi kular bagi wan tiong bolsin GSC ini GSC na GSC ka parti bagela banyalam daladi nadi henry solusi kitok kisyukur peleng sang puak kisdan sakat lokun kipai ba nang satok kajingong kajongki kajingkam kajongki bagi dalam daladi nadi ki kamsol penat dan kamsol sut bansyai alam pada hakiwai dia matradau kecela jui katlot kaswai kapang kakro nama bintang ajala jui ure war pusau urut pat ulai pun reu ar pusau kidai ki par present apo Garo Hills balai pun reu par present apo Khasi Jantia kalong ketak ujing keli ubahir balai KBBP haban ni haban kha ya KBBP ban mental dan ya dan ars mentam tangko ni kelong berangdat ya kaban ya ding ngong ya pi namar kejing kha jo pi kadon kadau kamdai pai ba namar bangi kwa kadai namar kejing tongkam lakhot bala perkemau ki kre ki kpa kumlo bani hikai ki khol ban pan bani hikai ki kan pan om ya kejing kwa ngre ban pan ya kejing tongkam kinong mikmat kibami ya kaban nikmat na kata jongab jopi kata konferensi na tagajala kidai bandong di baslur ban hikai ya kipai ba om ban pan ya kejing kwa ya ban pan ya kejing dongkam namar kejing bomnang ngane kejing bom slur ban hikai der matradau bakon kecela wilayah nanti san puar Islam bakon ban perkemau bakon bang ipan kwa ni cak kwa Ngai hawat kong kecela, ni korla, ngai ni tuan pat kecil kermen, ni lam tuan kecil kermen, dalam dia bagi kecil kermen, ngai sekian berpiwai, pinam pelai jika por, kejong pi, berpiwan bersnap, bersyak skor, ayu mengikung kinong dalam, ni don, banyalap hazmat jong pi, ni wana jika por lantang banyalap, jika kumpulan jong collection, lakai jika VP, lakai ke Voice of People Party om tanam ta daw jong election henry ka daw ba kadai ng taga generation ki patay ki panangwan dahil matadaw lapan kot walapan komo yani bagabali kabayong inom kemen tamba inom bagladet pandai babha hoy pinadet pandai babha dilay pikam le pandai badai dahil matadaw kumba isay ya sorkar nagawi ka sansnem syagawi ka sansnem patmentasan puar tumi isnem niyo ya ka sorkar kabakam magasinsyar daladi nadi kumapikin mga vaksin ng way of the people, for the people and by the people damangi lemba jongi panakabenta jongi mereka bersosi kalong niyo ya sorkar nagawi ka sansnem syagawi ka sansnem bagata sorkar pintu baha disuruh baha bilamat nipan do puyo do mau nipan da dokha niyo do besai demat kadau bakum kecela kum kecai penrio kalau bercikirmen kani dari kemayan play kabasai yang ikumpa kabasai ni the Voice People Party hadin baki weki political parties all political parties has failed to deliver their promises. Then what kadao lakai VP henry kay pat kadao ko VP habani hablagan kiway pat naman kiway kensen na pendet kapag pendet kadai tangga jingkular bagai jingkular jongki kemshim lala pan pendet nama rondai bakimla kemdon ya tegamons
sensar kadar ke political will kumas perkemau wajah ke tren yang morong hangi marjan barni nak away election shut away election la syukur tang kecing kular umday pengisi yaki umday pengisu yaki hendai umday namar kecing kuah bagi kuah perkara yaki nanti kejaka bagi don hendai namar kecing tongkam kebakom kecela ni tongkam solusi palba kita dipor bagi ket kepengihaman pensyai yang bagi kentok kentak jekiway yang ke parti VVP kebar dan komunong elam kadang kapor kepengihaman pensyai ini kentok kelayaki kepengihaman pensyai yang bagi kentok kejongki kat kene kesal kesian jong kejat penriu kecela kepengimpat don ke ain ke baskem ke baklan kita di don por yang ke bagi kentok kentak ban kok ban ben man kira sar election in jurus voting kren kimat jura regret kren betak kapet tako nak hapan kili yaki imat kiklet mo tidak perkat pada iba arden dan presiden juga VP bah dari kertong juga MP iba desi tidak perkat pada iba pada MP kertong uban iterwa ko VP kiklet pada Dr. AJ Singkon Kilalam ni tamban kurang tamban kerja nak tina syadem Nurei kalong ka blessing in disguise hago ba mangit ka Dr. AJ Singkon inang yora sok irapol ba nang help badling kane ka kubor mamapikon kipai ba dari Mendai tangan ni hakelai satulah dari kene kalong day tang kale kane ka por jong ka ayong yayong kapor juga ayong kabujur ka air laundry ka air yung langit na kipor ka balik kalit kendang ikiye gisan mereka ni kau pita nung day tang kali air jong collection nangit scam bapi pijang bapi menjur bahkan dia kan day kali air jong kacika the wind of change kami akan day kali air jong kacika nama kata la penting bayong la penting clear yang kiwai pat hadu kiklet ban kren yang nongrin kikin tro penban ya dajat ke kong bagi Dr. AJ Singkon berbaar dan ya ajak kepa minum tuklar ikam simet kali ni kapor kami dokam bantu klar ya kikau ba chong kejat beriu kena ada social issue Dalam kata ini bahawa political issue ngapuakan kecil keli kata State Council kerana EU boros kata takkan codify yang kiai kipenta ke pembakal penkut hakarti sensar lembaga itu sensar juga schedule mentah kirong kerjat ke kong solusi ngapan kredit sensar wadum sa pun ki palo wadum sa pun ki timut hak kawakti cuma dijual mereka orang pi kandai pengiwan lebat pensan jala dia kandai pengiwan ban peneran ni kiwai iwan tamban keren yang sisa namar ka kubur jong collection kalau ka besar akbar jong pi kilo kebe log pa bagi samla ka kubur kilo maki lai benta ka hok ka jing sisa bat kanong ren kini lai tuli kibang milet panyalap yang kubur kelai setelah kari kasih jantia namar ka hok mungkin tiap pada kejai beri kebangian arsut kabraya kipor kabraya kisni jaga jinsya ngin lau ngin betak yang kita jinsya te sakum hagi tadi spai rupa pada kenongren ngin kelepat kejai beri ngin penskempat yang kita pateng mata kenapa kalau itu di pateng di baluan kin scam kin singan bakinya long try long kenrat halak kejong kari halak kejong kejai beri ngakuat penpau pitang iwai nuksa ini kemana ni berpesan yang dia dapat peran dikiwai pengikuan berkredit hok bak jingsya nama lasa bila persan tersutur bakla bila persan menyalam bakla bila persan ban perkumar itu bercepat jimpai ba retang kawai kalongin naskwa panai luksa hakawai kalongin kikon siteng ai sai ke kemia kikon siteng ai sai supa habakumta kaiken padba ni dia keren hatur dia tai yang takamat ning hada tai kai ke Dr. AJ Singkon inlet da parliament kai ka kamram ke jongi ka kaiti pakai jingkir kli ko nong nikmat ibarat biang keringan renyot ka perkat ka perdai ka kerdan ke cimpulu ke jongi
ila dulu PhD holder kadang long doktor di doctorate ibang ingat sekian kani kapatay mata kanun say tang kinong likha kinong yasa kinong tawai kinong yalam kinong ichai kanay kanten tigna wali kapatay mata kan sayu yang kita kinong pekia na kani chatpuli kapano pang sisipo mata san pawa kiling Islam haga jinga nanti dua di kerpa yo blay no pau bonum bakla hari ganti bakong bisa genrio inyo yang aman penting kena bahan air pamohon penting kena by Dr. AJ Singkon in poison at home don bapen susu bakla by Dr. AJ Singkon in leyu marway reno ye pi by babayit bani shisha ita genrio balong ding sendo na ko beta kajay genrio balong kiro ngale na ko beta kajay kita merasa apa? Bat bursin kita marui. Lain pai, yang sian terot sing. Lain pai yang kian namba. Lain pai yang sian weakness. Uyak marui, min krenru yang jingsha. Waru kuan jamu play. Utrai jing disgrace ru uyak marui. Penginyo kan mat pat yang jikin kumbangilong mangi. Menta kumbangilong. Nihapan keren yang jingsha. Nyamuan ane kan pulai kaya puan. Bantuntok. Yang dicuai pak mereka kuat menang lebih dari tinggi cimar sekarang berdoa jauh kecera yang mereka kenti yang gambar pak kenti dan pak yang dialog kilau tujuh kena macam record macam history lembaga pateng mereka empat bawa lembagla ibu orang perkembangan lebih kepada milong kini berang ibu lembaga dia lembaga keseng GPP seng NPP kaya kebaca ila kelas clear terang hai babun kimat hai babun ki isu kepada yap kaim jong kejat penriu mai harasan saya balik idona kalian yate ipersya ya gubernur bukan Hindi mentapat nomor juan pertama yapi kenapa NPP kaum baka VPP kadai keba persya yang kita Hindi kamat bagi persya kita Hindi mengisyun yang kiwai pagi jat penriu kamat bagi syun yoki weipat dari kektian yoki weipat henry kadang jin perkenal bagi kapan ini jadi bantuan yoki wei ni dokam ban perkenal bagi nung bakla ko bujat beriu ni kekenti kapaka jai beriu kana paling geterha kasuk kathar yano ni ban sei hani kekenti banlong kita kiri wele kiri wesat kisempa kisensong kibanlet ang tay poyen dorbar tawan Ang yapi kumba mangi ka voice of the people party ngin pa ban pentik na ya Dr. AJ Singkon ban nikmat ban represent the voice of the voiceless hapo kayen dorbar tawan jong ka parliament jong ka India baros katanya mlan kasur ngin pa krang iken kiyong bay leyu in represent kayen the voice of the voiceless in represent the bay nikmat yang sangat sur jong kecing bamdan sur makin tak kini ayu berkata ingat pertama kau baca kau jadi ketin Hindi kepa ilong kini lepo NPP ipersa mata NPP pak kau ba tang bawa PPP ka persa lelet pat ba kertong jongi NPP ru la persa yang ni kau kata kepa state resolution policy kepa sanction blalet hapo maruling na doon may indra kalian yate hapo kamara komodo kam review revamp namar kakiat tarajur sigang sauto mar sauto niyo kabay garut palo garut bidon sipawa kun bacay dulu kunki kun bacay dolpat kapamangi kumasi nindon sikilo mar sauto kataram day san sinan hinray san po sinan layat tunong na sa nga malong dokintiyan ba enough is enough yang merasuk bersah labian betul kaya kebaca Dr. Ampari beri naga NPP yang naga yate yang bahwa dokam ban review ban revamp dokam ban perkini ban perkemar itu naga yate indai laban pada kalian sensyar kaya kebaca kebaca Presiden Ramba Jongi
Unang yalam upakan dia kapatay menta minum bakla inum kotang kejulong nang yalam jong kasenya KGGP haki por banet inum kotang manong nang yalam jong kani kapatay jong ka PDP hinay long unang yalam upamanga apa bapi perkecet penriwi kasih jantia ngem praktikla bailong nang yalam jong kari perkecet penriwi kapagi terang misliang yang nas lembak kaya kebaca unang yalam Ito na po ang isang sketchet ng bansatman habang sa kino badi unang ilang sa VP badi ka VP kapapin kapala long katao bakaluan karus sa system and pagba walang klet de galong kini na po Garo Hills naman katao sa promotion baka siya deprave kasi kimino ay mohok na jongka sa pinduno galit sa court ka court sa mga pagbabayit walang siya ilang bakla ka court galak baklang pinterekam ya harus ke sistem upo hati na Espanya buat mereka kuat kong depan penterikam ya harus ke sistem kakala mo ang penterikam na diyan dahil kinikin kisuri kopsi elang buat kibakam pakiyay yan apa niya pi nakiyay yan syuki kisnap jar namar yoyo kurang ke PDP yoyo kurang iba arten macot kisamla kinyen depan kersyang yang parok Garo kaya nga ba dyan pagpapit? Nasa kino, Garibaden isyathan Panpenpo, yang sorka Bagi stop hata implementation Jong Garo's system Namar kami macam dolong ke bakraw Chispa tuligi pos Nyopo tuligi galit siya ki Parok Garo Laipol pagkawan siya ni Kalau macam dolong bakraw Namar dipenterikam na din Hei ken patpa Haka jala Bagi lap Bagi nang tawan Nang penterikam na din Habat-hawan mak perterikam sekmat dari mat redausan puar televisian jaga bincang sekmat nizam sedin demat kedau nongkam bansai yakin nong yalam tu bersisar di ijnai membai badan dengan perwisatan hatu pada pensanye pada sarkar kahapan pensanye yang perterikam urus sistem kaya kebaca ini yang kini ijo yang kini ibadah kalian ngerti sampai lagi yang badang kamar review bernivam dari hal tu report dan buat kai yang sensya kata yang ruling kaya bayong yang bah let's not talk about this issue since this issue is very sensitive but laklak ni terang kung nakan kat kayang darbar kawan jaga parlimen yang pak yang kipril gubernur Archimot Ibang itay banong benhabasya na basyay Bakinikin ginagi suri kong sinilang brat Napulong yang apa yapi Pagilong turat long suway Pagilong siya suwet lingkot Kapaya kipor maya disniki hok di jongi Kaya nang sentuh inopat Pagba Ikuha banong Baga article 371 I Dr. Rampri lara hako assembly Hagisan assembly Remeta KMPP kabasay ipat ka persya Ya ke artikel 371 Sabishar makita ba Nisuan tamad perkemau Namar Kasirai ke makitirai Hai pikendong Tanghi nisyong berakti Karai Kanwan nakadi ke babha Siya bakhamha Nakadi ke siniw Siya bakham siniw Kaya yung baca Kalau kami na po Garo Hills Hangni midang yapas ka ILP Nas perkemau yang Kata kisah bahalang dengan teli gawai Lang Kulit kum keding Lame kum keding Kabarhem Hati por Rapun tongo Dan sorkar jela Bahkan pas ya ILP Dan unanimous resolution Kepada Kelam lacu Watangwai UMLA na po kayong darbatawan Bumut-buron Republik Ilang menjur Lekay kebaca kira political drama Hapo Parliament Joker India Kidang kipas Pada ke CA kepada long kini napo Garo Hills sebagai para terai jauh ciberes kadon hilang batan sekian mesigi kasih dari Citizenship Amendment Act kena pen lembaga an ko kita wala lembaga BJP ban pen itu kan pelong nang India yang bandai nang India mel dispa mel gilak ne kiklur jai ke panja yang apa dia pergi ko becek bariu batang sitro hapring kaden tiad bayar jongkan India Naman hari-hari ini ngidon tang kaden rong kaden ni ngidon yung pepsyo naman ngidon kian kibanya da ban perking ya di nongway bagi buat ban rumah jala jami kaya nga baca satu
Catulo, Samutino, Kakrimpatay, Kasyongka, Kasyongman, Nilakula, Nilabanjikerman, Lada, Giglabamut. Ni don't come berkelatiak ladan, nayong-yong yung porna. Ni don't come berkelabamut, nayong-yong paging benod na. Benod ang rupat. Dalam yung teriak berkelatiak ladan, naging teriak berkelabamut. Ngong ipitang kani ko mga juong ihi. Nasdang nalingin. Pagikun, kintay senrang. Kinsyong sama, kindiwan syong kasyo. Kumut pagkajak meriu jong ini, abstang kapur. Kumbagan moong marul-marul. Nakaway comment, squay comment. Ngansa. Naman kaway kamat, squay kamat. Ngansa. Ini kintir yung mga ting. Yung kakelalong pat cancer. Nomor fitir po ha. Habang gustong cancer. Kaditang kambak hampura ko yung umari singkot. Kendray. Lengkot tak ada tambah penjalan yang kerta, lemari papa jemaru ikhlas dan bakasa. Tanglai sini betul sistem yang ikhlas no. Yang kuat amat kedau, bahkan kecai peneriuru, mengingat dan ingin kemen toh hakini di bawah terkemen hangi. Nak boleh pos pos hakim tian ngansa. Yang kuat kan pang kanser, yang kuat berkecai peneriuru, yang penjalan ya ka, kut bercimpang kanser kepada sistem, dan yang arsnam, dan yang lain empat pak. Ini kam mungkin suatu bakapor kikiar jauh pada minumlah bandekan. Baik, kaya kebaca bagian bisi kimnot, bagian pelong, menobai bor, yang bersama jika clear, memakai extend lagi, yang lebih kabu pada sandru beran, dan truk jauh pada. Kini kinong sirsyar dan bor, lebor. Kumbang susurat, yang kiri retired person, kibradai, kebentar kapor bagian retired no. Bagian sompai no, extend biar saat senam, selai senam, hei kenong ketanya, tungkam tunjam jadi kun sama, hapre di rapor ke belum, crisis of unemployment. Kumlo kayo, yung susngap, kumlo kayo yung sulong tanginong pekai. Hei kepada kapor, sa kapor, pakacay periusi kagan mentambah pemilihan, idon hapre kraw, kapag intip lagi yat sa kamat, lagi yat sa kadiang, sa kamon nesadir namat kadaw ni dong kam bansay ya kinong yalam kiban pedi nanti nang sa kamat ko sa kendrio shanong night South Jerusalem dari Israel ubray rasay Moses ni dong kam bankang lenyar sobray lemari ka kenti balaban say ta kinong yalam kibasisya balong yalam badan arjubot kaway gede born leader kaway pagani create leader bapon bakha balong yalam Bahagian siap dalam kunding sandok kebolong iba arden menta. Kalau disahkan tok, disahkan tak, lakon tu berada nak kam luti, kam tok, kam syukur, dan ia kam penyapril, dan ia kam bangsat. Bapak, bidang kam, ban perkat, wanung kelet, yagai kebaca, hagai kebaca, lajah hapo, ke assembly, marsin room, play, unang ilang barang ba jami. Lagi merambah dan persa, ya gubernur ubahkan Hindi, ya gubernur ubahkan Hindi. Hindi berisi Hindi yang isi dahar. Kami kejelah kami ke Hindi speaking state. Kami kejelah bukan kasih. Apa assembly rusak dan tanglai teli kentian. Kata kadai English garu berkasih. Siapa pada kembali pak. Hindi hari ini kita les. Kini kita sensar dan board. Kile board, bagi sensar dan board pak yang ada dia piwe. Pai babi, ibarat dari lawan, ini sekian memberi baru yang community. Bagi lo semua ke ini cingkren, nak kalian jongi kumula. Hol play lo semua, play ini beauty. Henry kajir hem jom siap kum kading beraklam. Bagi kuano, ni terang Islam ya, klau yang tu kakak. Kelai tarik, berkunung ilah pergi ke bor, jom perpa Ahmad kini dah sensar, John bor ini baru sekata. Nakuat perkemau, yang ini piwe, pai bapa ini. Lesi di bor balik, wilayah lalang, ni ciri nama hikmat, waktu dia kepagi kurun untuk, wilayah banyak keren,
dalam kedau ilong kumbe ko pangilong nanya don kilong ilong sa gubernur sekolah pagod kiyong to lamar mangisobi ngiso singay lamar ba yo yasniyo hapren ko jong prabriyo ni kun kletno pangikum bu jing siir telah galawai kilong dia pateng da pa dia sam to bu da mo saubo ina satu laibo ina satu laibo arbo ina satu am pa pa kani kani ji khot nam ta juni le pagimau bangilong pili gawai wanum sultanat wanum sukamen pisai lai lama sau lama halo autonomia Indong kam om syu kanong mga kini karen upau jok ka ukikon kiran kani galong ada dapat kat di betul dari sini kanong don kecil kela ko ini hari kami bagi kini nama terau lalu pinggul tosong to selok to dua to kirat ban ke ban bu kiti hari kini to dikon ha shop ini balik ke kabur Wanang pelai bagi berenang ni balik coach kalian di peta jogari kasih kemarin ada dua nom sanpor pergi senam wanang semua penot ya kasih wanang penot wanang papi pada yang isi kempi hari kempi kenang bangla ban pertikna bagi persian dari kejongkani bagi sensar daladi yaladi dengan sensu sibuk dapat pai Dr. Ricky ina balai jengkaren hapren jumilang barok ngoi kita ngoi pembagian bom by Dr. Ricky Lei Waroyanti nganur dan perkular khmat jompi rengkap bagi lamparo by Dr. Ricky entum itu yang di ontak renyang ontak kerdan mengenai kikam lembar slow parliamentary lembaga Maikalya syagari India bersepar jom India dan kikam nama kon kabimpi dinget ontak kipin inget kekam isuan perkut ngabuat perkemau kumir kon baki ni gadak sensar lek keput Yagi, you will not clear to cut like it. In the non spot, you go. That will not clear to clear. The one, South Lake, in your banner, Yaganam, the Chinchok spot. Don't do it. Yama, Yenji Kunki, do Islam. Makadao say simple on the way. You be way, keep Prado, keep Prasnam. Bagi siapa jadi clear, bagi baru kecil, bagi jing, ye jangan nampak lawai, ye kepanjang. Saya sempat naik kulai piwai, kulai berangkat, wanterku, ye bilang baru, kampung, mengilah ye kawan, sim, ye kepanjang, bagi standar kemai, ye nak jom bercelah, dah bagi kempiu ye kelama jom ke GDP, kemudian kelama jom ke cai pemilu, sejurong, berkansa. Benar sekali, benar tak untuk bukan ini. Udah sebelumnya di bahagian kau nong ya kejingkran di bawah ya penjong nak ni kejangan. Lembah kejingkran jopi kapur kermau sisa ya kejingja hak history jumi hak hari kasih janjian ini berawai. Ya kabor jong kasbai, kabor jong kasbai. Tapos lang wakil pirapsing kapol yang bersaing kalapun kelam wakil yang nambah election pun dipagak akan dikakenti muda election bakapol yang bersaing kanuna galilei pantun kipat pantun kelempat yang dari pekerjaan peneriu jami iklan dapun selam akan dikajamia ngilagan kami yang ketong demi bariki AJ Singkan, Batsi Sendan, Nakot ini akan dikajan med by Naya ke Jingkren Jongi. Tengah kerpat yang kipat baru, bakin Shaskor bah, ya gaya kebar ini Jingkren akan dikajan med. Balas bagi Jingkren Jongi, lesai punya pun jadi kijingi kali, bat kijingkat kibat kamba, kaberi bat kasensar kadar kailan salam. Kumta akan dikajan nakot ya iba Ricky Ejes Singkon baina ya kedingkran apreng jongi Tumai kedik hati nak mencapai.
Shibon pada duit ada meningkatnya lama hendak berpau kajeng semua yogo terkenal Udari masuma kula dandang kapat ni kung kapati na do pengistan yaka halo kanila khidmat jong kanila sini gamanta ada bapi iya ni nilong kumyo kumanilay amay na kajengma kajami amay na kabar kajami toy baro kemudian kajengmo ni ay syupal bloy bani syanya pachupal bloy bani permen kung kapati at nagampa kami magkachatan rin pagpabalik kulay sigun yung kapor kapapiwan yung kapatisnap yung kajipansay yung kong kapati hakan kacamit kawamanta ay kublay ibasron kapunyat yung kajigalan ay kublay kadalabas mong kabasa ini yung kampulong yung kajigalan hakan kapor kawamanta ay kublay yung kapati baro kedua akan kepor ibadan lu itu ide idon mangkami dengan sulit lebih syah ya slow nomor biat siang mengiwan tidak sipo umrah ini seperti ke ila satu keblok itu mentar itu yang ni akan menjelaskan ini mo sesisin kita apa ini kuda syukur yang dikepor kemudian nagamanta pansnap lagi jauh skor bahkan iru ya kenangan jauh pati amdesur kami terubah lagi jauh pi lagi banyak live ya kimo kemudian yang ini aku apa ni live kita kenangan jauh pati tapi kalau kami lagi live yang ini kenangan jauh pati sesian kubur ipat ini sebelum tangkat tu kami ya kawan pensnor ni ada beda voice of the people party. Alright, kita dapat limba kini di social media. Nanti government dilaput oleh the voice of the people party kami. Dan kita ada the voice of the people party. Kita akan mengirim ke jangka. Nanti kita beri kompani juang. Nado cakap sebagai cakap. Nado pengisdan yang di party. Yang kumur. Bagi party kami party bersumi. Tambang banyak kurun di election. Kami ke parti ke bersemi tambang naik supaya pak tambah ismi hipor dan yang ke ayam election. Mereka ke parti ke mana dulu sedang ya kah? Ini sedang namar. Habang ini ke jemong jeman. Habang ke beri ke beri ke jami. Habang ini ke jemong jemong jom ke jana ke beri ke jami. Ini semua kamu kepada menilai habang ini ke kemat ke menjadi di sekolah kemudian semua dikejar kemudian telah saudam kata beri yang masa pantai yang masa pangban susnap pan masa pansusong sahaju dari mata kata mission kanan nyerontan kendak nur agapor mis sim yang kata ramba ya kawan namne sakmat kata house name arjar arho namanya masa pendidikan kerja kejami bagalah yang harus hakim bentar. Nisdam yang kejelah ada apa yang terkeberai balingkong. Jauh sedang kakendai sepak nyubuah. Kejelah kebaya peli. Pada hari pada jinya peli. Bagaimana aku yang kapan nyelek persyak dengan sorga rasam. Kapan temuan penung jubor dengan asmis. Hagi jaga pulih parti office rekam kejami. Mengalam jami berkubur. Kala yang persyak dengan sorga rasam. Maka kata kecing yang teli kecing long kawe kelala panjo yang tolong makan susah pan pelong ini kecela dalam itu agar nilai yoken yang kelatan susah dalam di ya kapan susah halor andai tanki para mesin lewat ya kita kiwepat kecing pelong kecing oleh nama harga jenis motor demi kongkapoy sa people party au brai ulabu haubri ya kapan ban kami ya kapan susah antang iki para mesir ki bakodo lewat iki bayi ki jumlong ki jumlong ki bangdan bersyukur ya kapan ki kapan ya nevan ya tu ya ki jingke jongki kata ada por ni yo ika jana do pura nisdan nada jana kapa ipu ka jama
Kapan download yaki AK di Bakordo. Amdan kum kecela kedemi ko kipat pak pinjam menjor bangga. Kamaran kapatingan. Kelom kiba itama. Miran kitam kiba itama. Miran kiksha kiba koi play. Kiks nomor kiba kiba koi play. Kiksha kiba nak lupa. Miran yaki kisi. Kiplan kikempat. Kip sentir kisko. Kikran kikro. Miran hati kecela peit jom. Kakendo kabasesok. Kakendo kabasbok. Miran ru habingam sepok juga kendo. Miran ru kimal kendo. Ugi bakordor batu barandor. Nangka pai sekejap perlu kejongi. Nilong kejap perlu. Kejap perlu. Teplay. Nilong kejap perlu kebetik kejap ke akor keburong. Nilong kejap perlu kebetik pur tekhat. Nilong kejap perlu keburong sisur sidor. Kata dari kejin sedang juga dia itu jongi kum kecelah. Yang mabang telet dulu ini kau kejin sisa. Namun bagas selong kalong katakan mampak jong kecelah asal. Entah ada por beliau ikut celah kalau pura. Yang don kam syuman kuslai. Nano bakuno minsna yaga sekretariat. Lani gayin do bartawan. Lani kita di office repair. Pantun telur jaga kamu apian lut kena syabong. Nilong sisa kongkikun. Kebawa penjang lut tagi-tagi kini kikpa. Hakil yang bala. Tulis putih. Hidang ke sekolah kebawa penaman. Agar tahan membingi borok kowe. Di hospital tu kebawa mentala pelak spasnan. Sakai batu kipata bangindang kuah. Lapian lut nadong syabong. Bangsa ini kelong. Banjat ya gelenti. Bangkil sedikit jengkilo. Kata kedai ngangit, warga kalong beriu. Mana berkuat baju syong sak hiu ter. Nayeng pelangin kuat baju syong mau biyeng kebasok kedatin. Nagayeng tin segini dobila. Ni kuat ikul. Ladan kumki kemitik pa. Tese gendong nak syok man beteng kejing pulih. Ni kuat ikul kejongi. Bagin nyok kejing nanti sekap. Bagin kiu haga jing nanti tip. Nadari kekedan syok kekedan. Mban beriu berkuat palong. Na tengah pun baik pak ini tulok bang yok mentah. Ni kuat bang kiru. Hagalian kata tulok bani hagat gamai kekaji. Kata kadai kejin kuat kejong mandu beriu kebriu. Kirandam ya kejin smoto. Kirandam ya kejin smoto. Nai susi kau kipat pak bayi. Jela kejong kestan. Kon kejela kabai ibu ibu. Kabadong nadong syadong. Kabasak kalong. Tang maksud kiu sakit kikiar jotilong. Nai kai kebaca. Dalam day ketua pagandap sampo Islam kejalajani. Ni syam penwan. Haga cakap dengan kiu. Ni hiar sakit kedam kiu syatwa itu. Yang kejalan negara. Lapo ika. Rangkap bagi sportli kejala kibare. Hagari India barok kawai. Hagaba kidon kitmak mereka berpihak-pihak ke sorkar India. Kibak keren. Kibak itu syapan kajing kiu, mat kajing gal, jongki cela, hagari India barok kawai. Ososi baksus lei, sang sok soleran bangpek ini kejala kawai kejali. Kabandala dari kata kapur bandap sampo Islam. Syam penwan ngidan segi pentah tu bersyatwa itu. Ngidan segi pentah tu bersyatwa itu. Jom kita disport sedikit salah. Lalu nyempat jaga kedam ke berkendang. Ngibat jaga kedam ke bersyukur. Hati lapur ke pentah. Kapulai putih, kakoi kekia, karat kalian, sensar kekhadar, warga jin kuat jin subaru. Long bagat celah negara kadai. Kawain ketika state kapal cakriatam napengi shipotri state kari biar shipotri state kibare ini kilong kaya goge papa ini kapal penkia yang konsen jauh beri untuk kumala bayar kumta kalong nam kecilon benda menunggu ke kam politics tek tang komisatri yang kena kumang hikai usatri yang kena hantai pos kolba nehu baru sakri jangka orang pendem badan siswa jangan puji sekes udah telah dan kita juga untuk dipakai Andrei habangnya i yang kecil nom jiman semua orang kadai kecil kecil ke jamaah kadai kamram lu ke jamaah kamen troy dengan hikai
Dapat kisau kedua. Apa tadi kenapa kita tak jingkermen bakal lari, jom dah yang kesem. Jingkermen bakal lari, jom kesenang ketau, jom keiman kesalang dari bakal cakuri. Hirong pak syada bakal lari, kabadong kelutelu. Kemudian kejingkermen kata, kawan penuang yaki bakin nak mesin, kawan penuang yang kedur kemat coki, kedur kemat, kawan ibu ipin, mereka betul kelutelu. Pada ini, orang pak, orang dengkap, agar para ketiga celah, nasib pangkai ingatan kat santri kismin. Ngalai iya kejumang juman jom kejelah, kamu kena kamu sama ramba, batu ramba. Nama akiban syah, kemensim kamsyah, nakia kemensim, karunruk kemensim juga jing pipa. Balai berhiar katne, kum kejelah, para kum kecak kunriru. Ngai iya kata kajing hiaru jom kacak menriu nakalong kakor kapurong ngai i hadi lagi kena sama wana bu i kajing keli boleh kalong kumiriu pakawai na kidaru nasyam bawat hadani kajala kaba i kajongi ibat ila kedam kabakuno na kedam kabaningkong kukipat papai haga bete bat kita kilong yang sem kibaga kenthe kaban syunti kakam kajong rangba kita bagi om female headed household. All India Katsal Nagachispa. Jala Meghalaya Sapure Nagachispa. Oki Papa Nagapi Persan Pan Puson. Hagabakun Gabetulongi. Kapakat Kunthe Gaban Shinti Gatam Katulonga. Bampun Betun Gang Nikijunan Gam Jongi Kuan Hatapule Puti. Habaki Pang Bankunyo Ki Yagin Suma Tarobik Tobian. Banten biang yang kebam tadi nak berita joki. Banten biang yang kini kali kawan ke joki kakup kesem. Damang berbesok koki pipa. Berdadang hadring jongi kali kapor. Kiba dam hadar katuk. Kilong kami kiba pangkit panpa yang kacong kayin kesem. Nangat pinong pinong mencoba na. O kamnong berbesok. Aga perthe kebatan bakal hilang kumkan itu di pipa. Kita kali kadur kadar jong kecelah kajongi. Ni hapan po yang kali kecil kali. Balai berkirun periyeng ke jong ini, kitlok kiswai hadok kate kami. Ni jong, keke bawa kistan na lempai. Haba na lempai jong ini. Hawat anam kren ni kitlong ni wansam, kabok bawa kelak no. Nengat kren, nasuk kren ni kini keberhapan buuk jengkiri. Lada kirun periyeng ke jong ini, kiton hapdeng ke jeng bambet bampiang. Yang biang hati yang jadi korong, ada pulih putih, amat penting kuyu. Kaya tang bangkembiang, dia tu pulih putih. Kampang beli, bangpa kiskul sorta, kibambiang hagi bapun kibenta. Ndapang banyak jitos terus sorta, hagi insan pausudan. Ni dia kejengkial hagi yang jongka, ejeng beri juga sorta. Batu bater koki paipa, ni hat pandu kejengkuli. Dari nama terkata. Dia Allah juga ikutin sisa kopi papa. Dia panggil sestan yang the voice of the people party. Bagi yang berhakkan lehel. Batai kata-kata. Ini syamru pagawai na kita apa. Bagi hiar pun kecak menerio pun kecelah. Kadau tolong. Bagi air yang sendon di kita nongelam. Dia bandon ru saya kecil ijnai. Oh tulong nongelam dia burung deki. Bagi apa nyoh ini yang tak jelah berpula. Dan tangkawai ke pengisya dulu. Panamal betul sembilan yang kita jadi ijnai. Bani yang lain pun sahur sedang. Ini ikan bagi saya hadap kami. Kemurus pak. Kami bekerja perlu keronggan kecil ijnai dan sesujak benar. Sisa i pembakajan lagi ikan sujak benar. Ini kompes parti. Ya kapan le ayu. Ya kapan le sekejap perlu banong. Kau kecap perlu. Ani kalanti kamai ruam ini lembah kini di sampo sedang. Kamlang kalanti kabat kawasnan. Kamlang kalanti kabatan hadai kacil kaban. Dena tadram miletkan supaya bamang papa. They tanda the voice of the people party. Kapadon yang kata kecil jenai. Pakai jenai ketui kalong. Yang kapan pun penbharapat pun keladur. Pun penbharapat pun keladur. Kopi papa we. Once moto yang dapat kata. Gaya kata kejungi jengai kejungi. Naga mereka sampu dan
kan inuksa ibarat yung mga pangko ay kalong aling ipay siya kinituwa kinulong sadong jong kanikat salat jong kanikat nambak jong kaya ka raja yung kanigawa ang klap kaya ka raja yung kumsirpi o ipata ilang ikmat nini isang sakmak bampet mansya kinituwa kinukurt na imenta kilolong kinapa jong kason kataw jong kudu kipapa tampe ngimma on keno yano nihapan keno ya lagi namal boleh bangaru lesi ladung kapor kabangaya serum saneng nam saya ngadi nenga chips berata kabrat satu pentur kanama sya kabut mo syati matur syati suwa adab satu namal boleh bangan perkhat nagamentah kaloi oke pata jongkam nama terkatau bangin donru dai pada jing perkhat nagamentah kalsyai kalshisni namal kalsyai kalshisni kamdai kacongah kare kajogi khol ikti bijala chupi jalur ngin perkhat nagamentah jongki mentah olado pat oke pata undom kabamna ya gamina sesisi pa bantun itana sesisi yaki diwa kemnado sesisi bangina yang bantun impian ya kita ikhlas terutap kemnado namai undom kabamna bawa peson tadani mon lagi kodon sisa kata mon terjual kamen sen terus serang bangi ikat ni teracak bangrai bangai nanalong jaga boleh seperti Party dari kata kebetulan tapi resmi penat tenang bagi tak ini nanti juni aslam mentah nak Islam jaga Party ada kekindai periksa berkadwe ada arkowe ada do pengistan milik klan Sabang nyem syam hakko tipat bae wala kali kejamit kau mentah wala kali ka por pangin bisa sang asmi ya kapan let coba penyelap election mo nama kaliga sama election mayem hangi ikra upat ba unang upat ba ubasnoto ya kajing don kan bandon kajing ijnai nama undai tangga VVP ne upat ba paro unang songsnong jong kaliga ri ka ode panyeton bantalan ni sulit panterma supat ba nado pengistan habang ngimtrip lo upat ba un pedian ya katakan nanti ka bakmai ka bangi pani nai ka besmo komen hado kanida hadi kan kecamnya komentaru ngane yang sakhi bagata kacing lek kejongi bang bet yo sembai o bangi bobha na komentakan lore o sembai jong kacing ijai jong kalas na komentakan sala shisni ngane tumle lore ngane kapdio papa opiawan ngane badon ro habi ya kawai katong bande kabatmai denam dene ano tapi kacing perang kacing amrut jauh papa nama wathai banyak lajra tajuk sigajuk kunjuk sikunjuk mo beriwan kunta nama dari kataru kalau tolong yang bahan syul dari kesenjam bandrung syul jeli kebetulan kundo orang politics kerja mana kerja atas nanti kesenkin suara Christmas nak mawaya nanti orang kapur nama para orang yang berbentuk dengan surah shindu sensar pek katun wadah kong ludu perlu ya sajmai gini berpat tanpa kepada yang kerja tangan step tadi meski jamnya ujuk ubri ujuk kabri babia lu tu babret mau tu paket scheme paket raja nama konon mata di plastik wai watak sun baiklah itu betul watak sun ya tak berborok apa tu ketinggian nanti itu pipa hebat jaga taruh ngarong epi amdon ke bawah ladang irsin dekerai ban le ke mai tapi pipi ngami banyak ai ketiga-tiga jadi bahagian dari bersama rasa lamba jani hausnya marajar arpo membahagian agan juga kentite nanai ketiga-tiga ai bakajak lu
kejap penyiap keleng sodong dengan nama paling orang kita arah dari sipau nak hati ada dia. Hey doktor, one man say saya dengan jeli politics orang yang bahagian saya dengan syakri ikut sama hantai penehu bangan syakri yang tegam kejong kendra untuk dia lewat arah nama syah bukit papa nasyam yang kerai ramba tamai kerai kelung habang nasyam yang kerai wai people kerai kelung habang yang semua guru kiong all politics bercakap ses wai balik papa pun bercakap yang berkum kata tamai bukit papa agak jeng slow John the voice of the people party agak jeng slow John yang ujangi orang itu keren dekana aswa dengan nasyam yang kerai ramba Ani ke politics kadai ke sandur ke John Kublai. Politics kadai ke John tertentu. Nyamla banne lau thalai ka. Dai nama kada kadau. Onga seluruh bami. Nama boleh bangatir bangat politics kawikan. Kadai ke batang ke nongren ke baskan. Luat hadap din ke John Kublai. Na seluruh bami Bakin nongren kejongi, kibang tren keleng sodong. Bagi ya kawan lada kita nongren, jangka politics kami tren. Ya kawan penem penha penkelabur, nado mentah kalasya kalasismi. Daga politics kawan kadung ke nongren pay, kawan kelam kawan besar, kelam kejinlek syriang kemat, kelam kelek donbor, panjang hok, bat kuntah. Nyendir. Katakan ika politics kajongi bukit papa. Pada ka politics kajongi, dia katakan kimengilit bang terwa su papa. Kawangit ngan sa iba aten, ya kawan kren sekitar tu kadai kenti nama dak kren lut pada, boh ikan pekkan. Nasu burung ya ke parti, karena jid jana bermang tahu, ukuran tong banyak kun. Pandrung sudah madan, ya dapat kun, ya kena election. Pada semua orang itu parti, kalau itu dia lah. But nado pengasih mereka Bandung sudah dikecili. Kalau nak put cimut tolong, nandang syakri. Bandung syakri. Ada voice of the people party. Nakuha akan berderma menjadi pada ke parti dalam hakli jom keke paro. Dari nama negara daru agak por begini samut kemale. Kilawe na peng jom ki udai wemale na nika konsulsi terpelajir. Agak parti pelajir yakin nongren pilakan tat yang kita jadi syapan bil. Pilakan tat jadi pisah. Pilakan tat Jadi kular yang terbenang pada utando. Kumai subun, yang kini kipat paro, yang berkesan, yang voice of the people party. Maka bersuatu kabang, ada ni kepenting dengan MP election tu. Ambil isu tangki tu yang berkesan iba arubat, ni ngasut tu dan subun sekian iba. Iba mentah hatin, kajian nanti kejami. Ila semua bam dan dagawai kalah kelenti. Ya kawan penem penpa penkelaburi kali kejami. Laitan tak kelenti jaga voice of the people party. Dekai kawan semua kalau ada bakong usakri. Oba pipilong dikembang. Kawasa ina ko kipadba kalong tampan syakri ho. Tambangan syakri ho, bakong anda ho. Mamba kikemla kijonga. Lagi long tu permansi kibot kodor, obat ibu-ibu, kibam dan kesudur bangkren. Kemalang sodong sopur, telah isang sak. Ketika kamran kejung syakri, pandai nagaranta, jom kita kipermansi kibam kikenra, panas bertak ibu-ibu, kibam ta unang bu nang ta, ulapu hana barhani kibriu, ya gaban tek ban kini ban surah lekitar. Nawangin mapan intang para beliau
dan bag ia no ia ke jing ha ke jing rei ni ha panit ke man dei han ta ken bagi don ke jing kerman ya ga bahagi onwan pen em pen bha pen keladur am dei panyepi ke belong kita ra ke jongi an rei ke wei ke bagi ha ha ke jing tak jing hui jongi ke kunta ki pa ladang pa jong ke lai pun rei tu ki konsulsi ki brit jana utau syakri wawan berperwah ban nom utau syakri na terbanta ban nikmat na terbanta lai pun rei tu ki konsulsi jong ke Shillong parliamentary seat na pular tangkani bangan syakri hok pat pengalai hok sekawai pat kelong bangan syakla ya dari lakajat pendiri bangan syakla ya ka parti pamilai dan bentapan saya kami ka parti kerana suni kumtur ko pata mereka ka parti ka pengejuang mereka parti ka play na tolong tuta abahakaya ka piantam Rumah hakajiya inti kon Israel man bakira ke ya jindap sampusnam kada jubilik siar ka joti ke ki bapula kija nang dua hari ke chat meri komba chat meri kala kajudwai tan sai banne ke chat meri nang ka BBP kade kada party ko play plus central kunta ko tu papa yenam thok yenam syukur ru papa yenam syakala ya ke chat meri tanya kahok di pulau Bangla. Termasuk kita bantu kecing tuan, bantu syari, irong hitang kipir. Debat kecing tuan, haki pun kibentah. Dengan marketing, bakum bangi lampu kecing syanya kau beri. Kecing kermen atau babi setangga kepapi lu tanggal pa, orang kermen. Ngamit skandal. Rengkap kecing syam kecing hipai pa. The voice of the people party kenyalam ya kari bekerja penreal harengkat baruta ublay ubatet ya kapot na dokwasang ubana yang ini kedista kedisyapan ya kamen siam sendran bantur ya kiraya raitam ban rapat dengan nama batu kepuram juga di bekerja penreal sachisin pak syakat ginam di bhatrong kodeshibon papayin Presiden ya Dr. Ricky Jesingkan di bolang ukotong rapi jangka voice of the people party. Yang kikin dia bila ai hangi agri ke janmet. Batu boleh imban angkat bakti agri ke jingat lenti. Bagi Jeskan balada kelong teman jom boleh. Dan sisa penyo yang kejingjap agri ke election ke pemerintah. Te agri ke janmet kena penslan. Sesendan dan khotma ya Presiden Rangba jengi ba adam yang kesal. Lawan pra. Pra skin. Chance na kasih pra. Kasih lewat. Kalau baburan ya pastong, ibapnya ya kena kejengalan. Iblau Presiden jangka parti kejengih hanya po North Shillong. Dr. Ricky Jesingkan, iblau menang jengi, ibabat kamu General Secretary jangka parti, iblau ketong baka parti kala ibit ban semaran, ban penongi rangetai jangka jadri hangte po Parliament. Badan buat nangrum, Wenli jangka North Shillong, Dr. Bahun Lingotwan. Oleh dalam yang kami jaga parti Dr. London Sultan Ibulang Secretary jaga State Election Committee lembat tuai dalam jaga parti kemudian berita pada kapor bahkan kami yang tinggi pada kebele kebelewan lagi yang kisam bagi jam dijampi banslap yang kejimpen syai kejingi koga parti hayurewi bat kenongren jaga parti bat tunjuru nagam election MP Kinalam juga senang, board juga punya juga senang, executive committee juga senang ini perokoi, kita ayat ini dengan peluang yang jalan, besok naik kue di kunci, batu,
Yenma akan bayi udah blame, udah daw, udah care, udah rib, udah sumar, ya kejingin kom dinalam juga Voice of the People Party, udah air ini ya dekat kepat, kebakai kebakia, bagaimana belit na doy kesnong, syawai kesnong, bat pensyai, bat pensmotu, bat ikai kipat ba, hai bade bat ka sensya ka kada. Ipai ba gini, kasa sapang lasai kesini kebangin pendat ya kejing pensyai pat ba. Pada kat kendai itu kipat ba kendai kaya kita bagi kile nagranta banjir yang ta UMP Shalok Sabha. Ada berai. Ada berai. Ni slow bagi kipat ba kila pentau. Bad menega dan keren hapo umroy. Bad ni kadang mesin kabeningkong bagi kipat ba Sau sansi shitayo artayo kilarai lupa. Kami kadang gawai na ki achievement ki jungi kung ginagaram kampat juja na isnem ki pamenswa teng hagamit shwa bagawan kasi tapot ngimpat ng bandrai. Lara sebelah. Apa dia shwa? Teng sa bahasa yang jingkran dia jangan. Teng kirai namar ba kilayo AA. Kirai dah kajing snowbeat, kirai dah kajing snowpop, klem dah tip tiap AA ke kirai. Kila syurai ba ni snowbeat ni lah yo pisai untuk te snowpop. Sisi shwa ba tanuan kasih taput. Naya gini ke kinti ke pemata. Kajing hikai kajing ikom kinalaram jaga Voice of the People Party. Kapenwangi kipai ba bakin syampang haidai bat kakam sanjima sima. Kasyukwa man paidin kindet ngalaw ipi haga jia lenti kajunga haga ni kakam san pertei. Hadin berlarai bangan yuhudik election namar ngasoto tangkum keseng balang yenama aban tau pertei. Ngalarai bandar saino aku presiden jong ke FKGGP pat ngalarai bandar khonik election house nam Arajarai yang election nongkrem constituency ngalatrua yang ladi hagi pat ba jong nongkrem bagian alat yang bangan syakri ki komu Emily jong nongkrem constituency bangan yo bandrung hagi ying dorbar tawan limba ke nongkrem constituency bangan lelet ngalong rukundi tama pes ma pat ba angat tega mal pisah. Nate ngamai kia, nate ngam kuaisha, bangal omru igni kintin, larbi kipat api jit ya kan, kasine aga jongang ngam ayati, kasine aga jong piru ngam trek mansi. Balingong kunta, naman ngetek balad kipat api jit yang aku Emily, ngam hapan intan dari tuat Emily, ngam ko apanya kini kam kontrak, kam supply banu. Ngakwa bang syagri kipat ba tangli ba kat Julok Emily. But kipat ba jaman nongkrem haka Arajarai kimpat la bang digest leni kimpat la bang priang ya kata kalukom melap election. Kiong ke election di ko hukum kata taman ai kiar mong. Taman ai besar mong. Taman kuaisha. Ne taman de bele long pastor jang ade long noela. Dei mo plikin pas sutu ya ke ai ka banga pecture tai. Jadi syagri ko tum lo ko aban ai but kita kisansnen hadin election kaya kebaca ngalanetan kiyo bani bangsa Shanongkrem constituency kung magala kurari kipat ba pala de job lani ladarem nganong EAP nganon bansong bangsa ringka Arajalai ngala kiyo bani sa Shanongkrem constituency kipat ba kala sang bancit pagilong all to independent candidate tuluan sisya bansong ang kaya ko alay to ala Nongkrem kila sang manon wat jira ini jie di bubun Panahon wiki balik pat menderi pijit dia namo. Tapi wano siya kuni ngamla panlay ngamdan bor balik pijit. Mang chay to Emily jompi. Yang tagan ba laring eleksiying yang eleksyon secretariat yang eleksiying sipang si Calcutta, sipang si Delhi, sipang si Mumbai. Hingga pelipor bat pledging mo panikai kipat ba kuno maging jiri to Emily. Bagi betul tega hok ka jongki, kita betul tega kamram jong Emily.
Ano gipai ta kila snow, pakata ka jing batay ka siya ka snow lang batay. Kila raikot ban kersya nga, batan penjok yang haus nem arajar pra, ngala jok haus nem arajar kalai, ngala rendo haus nem arajar katra. Ngana mau ngas niwak, lawan minta ngas snow tu kada pelang ke jauh play. Ulah penggerai ayah sipor, hari ni sans nem banginyet ka linti ka batmai, ka bapaka ka bajanai bat du ublay ulah manupa, bagan ni kene ka party ka batmai. Ngai anda ngai job haus nem ajar pra, anda ngai room sa kata juri jeng politics, ngas snow tangkap politics kampat piang. Haba don ka seng balang ngas man room hagas yin berbat hawan dengan room ka politics kalapiang. Ngai anda ngai room po ngas snow kampat piang. Naga tagara ngas snow don kam ya ka clean politics. Don kam ya sinshar ka khara ka khoi. Badai mar ka tagara. Kulti patba ngila stang ya clean politics campaign house nem arajar shipo pada bala stang kong masya kento don ni kong ti arden la so hok parat laban pun khoi ka politics shanon ni laban pun khoi ka politics don giri usan putai ki bala kamyal karta benga kyong arden te kalong da batula mo ki ko aban stang ya kani ka linti ban pun khoi kamong masuk nila tuan ni di postman oh kamong shisha kabae tenrai nai to ya persang agata ka jia de jopi tamatang doi in politics they are then if you cannot win join them if you cannot win then join them kata kadai ka advice ka kita ki season politician kila punpau yang agata ka por ba punama ki banganuma nomor kamong masuk ban pengkhoi ya politics baki bagi jing persang bagi community ba hatawai kasi ngam hap panlong lemdo kumbalong kiwi ngai daga brom ni kita gerang bang long en never if I cannot win I will quit ngam nong ya daga lenti kabang soy ha ngai sobrang mo ibling over krishan bor ngai ya bat kerta doya haga daga nongrin banyo ya daga sinshar ka karar ka bakul ban mentang ngai pingi ba kenantam abang apet ya ka respond lene ka taga jing pai ka jing pai ba shaga voice of the people party ka jing snow to ya ka jing don kam jang na sinshar ka karar ka bakul kala rong baka sopi haga jimat ka jing berkat jing pai ba hagi ni sni ki bamata bagi pai ba kila skang mai ban pun pa em ngendam kam pisa ngendam kam shimat ngendam kam ya ka lawe ngendam kam ya sinshar ka karar ka bakul ko ki pai ba but then mar ka taga down ngila seng ya ka parti halor ka nongrim jang ka sinshar ka khara ka bakul ngila seng ya ka parti halor ka nongrim ban pun scam ya ka jinglong try ka jingi ka ni ri bat ya ka spa ka play ula terku ini haba na pet ya ka jara ka ba ide ka jing bara ba nujor ba ka Israel ngashi mutur holiday ngong ani ladangin jinla yo ya ka nongalam ki ba ijai ki ba smoke ya ka toy shitom ngen yang ber ayu mangi nagari Israel kari Israel ka kamrit ka jala medhalya ba kari Israel ka ri ka badam shap rapo na shispa kari Israel ka ri shap ka na rot chang ka turiao but kam lese bani nujor ba ka jala medhalya ka Israel kanundam kanum poi shino but they know that they are the keys kinong Israel ki wanshani kinong America ki wanshani ka regajni kinong Japan kinong Singapore kipet yang bit ba kipet benot ki regajni ba kipet lingor bali ba ki try melok kilong ki betuk kumni bali garong ka jintuk bali garong ka jikrukam lalangin yo mangi kumni ka regari amnam damri haga perte ka balaban tambini balada kilong sinsha tu dari Israel kitan haga jala megalaya kata ka jala megalaya no kade kata ka nation lani ka abande kata ka nuclear nation ni dan not hani ya ka bangina ban yang wadi before kiba care sodong yang hindai minta ni kelalong ke jela ka duktam hagi than shatai lamingi ni kelalong ke jela ka swai ka badan preshimon gi jingpang ke jadmen riu kilanang kilongi grong sembla na mat ke jing kerdo ni la kiu kata ke jingut ke jingset ka bai kali ka kiu malagasi ka bai light ka kiu ka bai ka kiu ka bai waying ka kiu ka bai school ka kiu ki jing sumar ki kiu oh kajing lut ka basyutai kapag kamay ka kaji ka nang hyar de namar ka trabaho ken ki propi patari habang pet ya ka Israel pag mga nujol na so pangmet shisha ka
Israel kari ka propona ka sispa kari ka rishap mai ki bayan lecture for Israel ki thokyo ni yo man ma ki judge pagi judge so ki judge hor nang ba ka Israel ka hikai ki ri jo pote kumo bikin rap kali kari ka bayan road jo turiao ko turiao kali ka lo ka ba khang ni te kam dei ko bam kom di mai ka Israel ka pelong ko turiao ko bam kom di ni parang ni pila yap lot kiwa baro lecture gentiles kawa luka kalaya kawa suwai kalaya kawa mentru kalaya kawa angkra kawa syirki kawa namba shibon kiwa kira semua clear kira ko bam kom di kaji minta kala lang ki umbi Menurut mentor bertanya kata taji, ni apa ni tiada mandi ko kipat ba, kan leu bray ulat kerku, kan kendo ko basaiso, kiwa ki basmol clear, ki ding ki sit ki lom, ki kram ki kro ki chat, ki doyong motion mousha, balai hidup ko kipat ba, balai hidup. Mari kita tahu, ni balai tang lembaga sensar, ka karar, ka rukut. Kinongram ki bakrau. Kita ni lah kejong ke ideologi ke sini. Apa kita ban yalam ya kanu kecat ya kari banyak kecat beri ke sini. Mahatma Gandhi udahnya ke ideologi ke sini. Haswa pun yalam ya kari dia banyak kun lalu negi dolik negi paling. Maka ideologi ke sini Mahatma Gandhi ke non violence. Baru dia tang lembaga non violence movement. Bagi lawan yo ya ke sini yo ulah pensiun tok ya kinong India. Bagi kinong India kelas ngap ya ke sini kot ke sini Mahatma Gandhi. Kena senok tilang banyak kon yang kejingan klaim dalam kejingan Islam dan dikatakan non-violence movement. What Hitler udon ideologi indai usul sensar don bo klaim na persyaratan pensoto di Jerman. But ideology kejong Hitler tolong kuno. Only the German who are the purest descendant of the Aryan have the right to rule the world. Kata ketika pride tolong Hitler open busuk hagi Jerman bagi Jerman nama kita pi kita ngadu bajing sarang bagi lagi Jerman bagi yakun ki put yo Hitler tinggi ni don ni kata ideology kejong ikut kita dalam. But kata ideology kejong ikut ban kentiu ya dari kejong ban kelepat ya kan ni dari kejong ban kelepat ya kejap kade betang ke sensar ke karar ke buku ke sensar ke karar ke bandan ni ke bansat ke bandan ni ke jenis syiang kemat bat ke bandan ni ke jenis bishar kenriang bat ke sensar ke karar ke bandan yalam pakra yuk patpa ngira pelut por ban pensyar yuk patpa hama nyisengnya ke voice of the people party baro kirki yamren ini kyong kok asing parti kalian pisah. Baka kapor mengilai election ni kong ki political expert kuno ki anjing kain ada VPP kana job SCC dan kan job watang SCC tu dalam election ni job South Seat kini threat ani kuno hunta kini ki parti ki basensar kamtam ka seng NPP ka seng Ruspa kiong kuno ngin say pekai ka do pinsyan kiong kinakbility bangilong in salis din pas mereka kipat baru kipat baru kinalam jong voice of the people party kindai ki bandan dia nongren kumbang kulari upada ngira persyang banle ban pendak hagi ki aki ki sinema ka jinga lenti lagamang assembly ngira side lagamang surak ngira mi punya kon ki shibi ki bangi tho aski department ki prepare kalalong ka jing terku ya ka jat meriu banganget bagi patba kempat klet ya ka arspa arhoi kenta ka bagi syatran kun ki nalam jong voice of the people party banyak kon ban pendak pemai banyak kon ban pendak pemai ya kata ka bhatungkam lani ka reservation policy kam cuma dan tengah ke top jingkular jong ke VPP kalau dona jan baro ki seng sign partai men na debt collection ki ong kuno long pi banyakan ya kan yo ki tmajat real perban dan di bawah pi penjok ini tang khat wingut ngile ayu lega voice of the people party kalau yang ramba banra yang ni kamat apa assembly on chief minister ulah kentat outrightly ya kata demand ke sini berapa ada pimsoi ha kelik
Syari Kashri Mereka ki Naumi kemat kita semutu Yang linti terekam juga sorkar Ngiong Omdei hak Kashri Omdei hak Ying Kashri Bathawi ki ande po assembly Omdei ki Ying Kashri ke Bathawi ki polisi di ke sorkar Namal ke sorkar kontrak ni Isha Surok Bat ni kon Bat ni slogan Ayo ya ke jingkashan Jupat baban Ayo replay Yang job ke sorkar Kahaban pendak Ban tung ya expert committee Ban review Ya ke resolution policy Hodan di sama hari ini kita sini kifon yang barden ani gini ke kampulet lain cara pilih kawat nyayok markat jo si mangi pergi garo malah dalam dan lagi VPP markat jo dunia biar show nyendai ban klub yang usnam abwar harga VPP kampat ni pertai lalinyar di konsama di bawah kamwajam la ot la nam ki klinik pa habatit lagi kon bapet semai menta khotam lak khat santli arlai tli ki bha ini lak nangta kalalet segini kiwe namar ka jingpun trai kam ya kata roster system de namar ka talang ngiyong ka problem kam de ka roster system ka problem ka de ka policy namar ka bakla ka policy la bha markat ju hapreng jongi bati garu habangi ni pun pat mangi de namar ka tara ka jingtawa ka jing kede ka baga bha ka de ka katum ka jidon pat dia pada tanah hak dalam 40-40 sapong di garo apong diwe ka ying ka siri kong pentrai kam me ka polisi kum mapula thau ya ka kamdei ka jing ka problem juga tang rosta ka dei baga polisi namara don kam ban pendet kmai ya ka polisi bang ngendang ya hon ngendang ki ni bodi na ka po artli ki shipi ngilagat ai sya sarkar baga ban penstat ya ka jing trekam joga expert committee ndai ayu biasol now deputy chief minister Umar keren negawai negara jingalang patpa bangkili shamo kata kaji ki reservation policy kaja are ki keren kumuru madan Bam jetai man. kidai maki ki bapat ki bo dai maki ki basinshal telada kadon ke jimpakla hagri ke sarkar ban penthot ya ai ke bani ko deputy chief minister ude number 1 baraban shim ya ke jingit ki nila sotho kini tangmar ka vote election ken saya wak banle ya ke nunukam ka ban pendunong yangi kom ka chat menriu dan sekita ki keren election nanda banong ba hagatu por ba den usya dengan hanai jani kamera ubu bam berosisi kata ka politics ka jongki ka politics jong ka thap ka syukur ka jelar bat kenal ni ke magazine abang ada ni kelas abang puri ke magazine kadang ke actress ke babatai kong how much it costs to look shit kamu haduk kanu ka syonggor yang ni bengin riam mo ke impodo how much it costs to look shit dengan tip how much baga sarkar ka siri gini bakin jelar MMP ko ki pat ba be jana ban yalam baga ayo pat ba banum salia ban keren ya ke AK ka ba ma ban piang wati kelung ke kena kidan di mano ko kita ki amri jong BPP kila tang syasuro ka ba po yeng dorbar kawan kim jugren hato pa daun nge upai daun i nomor kata kini kita stang ban kingkli nomor bakiong lek position oh kata mirang lek ban pun klan ya parti hagini ki arki kli kisnem ni prong ya ka enrollment drive oh ki pet nga try ki pun kam ha ban pet YouTube kini ki nong sen charge ni ban pet channel ki at kini ki VPP ki le ayu ban pet kamnu ki la ban yat de ki pet ki comment section nga try ki puli comment section ha meeting don po ban puli comment section ni puli comments ni try ni be ni perkat ya ke kam ke bangin tray oh ki don po ba ki oh daya le apa social media aku lanjut kini ni say pet la de gapo mentapat ndai upai ba kat sebelum ke BPP upai ba mi pop sedang sekaben man kapat ba shit clip pada ada shit ada piwana ni ada di shit kawan ko deputy chief minister Badan Burom ki patpa ki bawan shit jingalang jara boy South the People Party ki kremwan bale shit nomor di basang shit bonsin dari tak bayar tiada, shang shit dari tak bayar pisai, shang shit dari tak bayar kami. Udah upat ba ubawan, syarikat jingalang jala boy South the People Party, udah upat ba basang shit, udah upat ba shit ham, paling shit ham, nomor kata
ka gentleman ka shlay ka mi nagadono jong the judgment real basay si simpat kilo ya ka jingerman hapang ka jingerman lingba ka voice of the people party kadang dai pa dara kadang kata pelong yo pa wala daw di banyeng like enta klem syuki klem sha klem bai kali uwan hinaradi kani kadang jingerman ko ki pa odan ni bang uto arden na banang sang na pungki pa shano ka pai kata ka clean politics jongu shano ka pai kata ka revolution jongu shano ka pai kata ka people's movement jongu nai nga ko aban juba ki hagane ka por ka pamata baga VPP kare ka culmination jong the people's movement jong the political movement jong the clean politics jong the revolution ban menta ka culminate hagane ka kinti bagalwan ra ya ka jingala hagane ka ri ka bagi ka ji ko ki patpa yelan Hasan Arbos nem meswa habang atrua ya kata election ka baklen pisa kiong de stang arden hapon nong kren de bansaway te wat persang ndre menegni adi mengila seng ya ka party oh ka judgment real kala de menene ya ko ka test bagata ka test ka election house nem arpurai bagata ka test ka balingkong ka judgment real ilang job tang southly kita ki constituency tang hagi southly ki constituency kita job ya ka board pisa kani ka test ka baar lingba ka MP election bani community baga judgment kan job abaro life and really ki constituency kumbani pet to ki pat babe kumbani pet ini berpat basisha ulat terang ya kata ka jingla berkumbang pada mata pensat dan kita untuk pra oleh ayo marwai sedeli padang ente pule ayo kemagira rai ban penjob pe yo pra hari kati kata gari balik mati pata ikwa ban airat yangi o ka ai kanong rem jongini ki seng himna pi pet tv pi pet ki meeting haba kilek meeting tangunong saklu pun bandan no kata kila pinggang lo kadang serong bat nadu sedang hadu kut shooter tayo arden ya ke BPP pada upra dan nagai pat kamat ban keren banong mengile ayu siapa Delhi ke NPP le kandan mat ayu habatangnya ke manifesto hadu mentaki pat pindi namari makin pentrekam da ke manifesto jonga seng BJP kindani kamat namani ke BJP ke bekerjaan bakipat kencishu menjurbe ya kita kimat jitual lani election pledges jong ke BJP nado sedang hadu kot shooter arben ubri balakwa jitwa balaso kwa ban ai jikersan ya pra uya nanti snap olita bakren su arben pra suka mohapra syasyo perbang motor kata ke political arrogance ke jongki hagani kisi bangta pi ke jing sabong ke jongki kalong si kepada bakka deputy chief minister udan naga kedan deputy chief minister day nomor 4 uji yo ngi pengilek ceki patba ngi ipo bagi patba kim tip ada di kirong ki patba kisko bagi telot kim dan bor kim la thal pothe ngyong em ko patba be kemau ngi deban kemau bagi im hagari sensyal patba habana ngi im hagari sensyal patba kemo tuno patba sensyal They fight by betung Rang Maslong, they fight by betung NDC, they fight by betung MLA, they fight by betung MP, way new MP, way new MLA, way new NDC, way new Rang Maslong, kita tadi syakri jong upat pak. Mereka dijaga mengilik yang ini sini, jangan perak sini, bukan hal perak sini. Tambah pun kimur bani tambah kita yang ibu MLA, betul. Lala kama kum kata ke cimpur hak kedan Deikan bakini ki MLA Lani kita ki minister Kinsko try ki bakin da keren klem ngamtip kita perkatne Dei bagi keren Mengne banong ngim dan por ban jua yu put uplang Ngim sepek bulu plangnya bulu ding dan rakyat yu Aga sautrik Ngim sepek ki ken yu baik ba uplang ngim dan por ban jua iki tani election sisa kala pini ia kata the amount of political arrogance kala isyur kai ban pet den mar kata ko tipat ba kapor kala dei bangin pini ia kapor bagani election kandai tang ka election MP ban Punjab Dr. Ricky
Mereka dikit pendat yang wayu macam haswa dengan kurut yang bor sensar hagan dikit jelas lagi. Kandai tang kajing pendat yang wayu macam mereka jilek kaji kanuan. Ni kuat bani i yang kita gisi di bawah nang lagi longdin di mandin kaji. Kau di pada ni joong ini di pentin. Bapa Voice of the People Party kam kuat pada spa kamu play ulat turku. Yang negeri kita ia kaji. Bagan letang kau ikan longi. Hagan negeri kasih jantia. Ni kuat pada spa kamu play ulat turku. Dari beliau pentalang di ginong song paro. Hagan negeri kita ia kaji. Ni tep padang di longi. Hari negeri kasih jantai lagi. Di melawan tiap yang negeri dong mokar berokoi dan sibun pat di longi di melawan tiap yang likat kendo bagi semai yang kuat yang berkon beta dan jingong di zaman hari negeri dapat ia haji kita. Nama kata thong gaji kalong banwan ra ye sensar na khara da ko ban ye khun persha ye gaji ne shriang ngem kwa abagan dan gaji her apne nong sor nong kondong uberuspa uberduna jingsta barubasta ni de banyo ye kata ka pinta ka baha nagari ka bolble ula kurku renti lang kata ni ka thong gaji chile gaji ban ni let ban ni kai upai ba bang ko ki pai ba ka thma jong Voice of the People Party kadai persha ye ka bamsak persyai ke jinduk, persyai ke jingnya silang kemat, om menyelam baklayu patba, om ke politik ke jing penyak put, mereka mat jeng gini giwe, kedai kedai, oh penjit, ya ke PDP, marway, kan le ayu ateli kiong, marway, on le ayu apa kita ke sanspa, tam ki MP po parlimen, barang gaji upor pat kiong, lala job UPPP. On sa penduk no ya ke district council. Haba umrah menilai marwai kumno ban pendapat. Lala job UBPP on sa pengkelano ke jatso pa. Kumno na haba tang marwai humla liye. Kata ada ke jingkren ke pin kumar jimot iki mereka ki pada ke parti ke peni ya ke kat link ke manifesto leni ke election pledges ka bagi rebo hagani semua saya puli saya persang banyo yang ni kan manifesto bagi siap kan persau kita cuma alpusau tuli kita ki mat jingkular ke meningkong dari ke good governance keren sapang ke good governance kena bagi yo effective governance nang tarbar ke dari democracy ni dan kamban penkai yang kata sensar patba nang tarbar ke dari secularism and pluralism nang tarbar sabri sebagai education kalau sang gadis pangka artikel lifespan yang buai and sex schedule. Hari ini ku akan dawa yang kata artikel lifespan yang buai, but streamline yang kata jingkrekam juga district council. Kasih yang kata manifesto ji. Kata kini ku parti keleng khamtam shalom tentang bakli bangga tithan kiong pinjir yang BBB. Onwan ra yang kata artikel lifespan yang buai, bang penduk no yang district council. Oh kipat bak ke ke artikel lain sepatnya gue ngai kidan shibun ki kena kibat puli ya ke an le ki law student le ni lepas kalau ada di jaga ke artikel lain sepatnya gue a jadi naga lain sepatnya gue ji jadi jangan mizo ke orang kuno no act of parliament can apply in respect of social religious practices of the Nagas. Administration of civil and criminal justice according to the customary laws of the Nagas, ownership and transfer of land and its resources, no act of parliament. Anam-namaan dari India kepada tukar yang emang masalah juga naga. Anam-namaan yang kejong dari India kepada tukar yang kebisar kekara ketugas tengrai juga naga. Anam-namaan yang dari India kepada tukar yang kejong tengrai kekendau besar bagi markok kendau. Ngan sim tengil kue kean kepada mereka hangi ke Wildlife Protection Act mereka nyemla asukan BMRA penit sikar. Hawat ke sikar ketika torture yung kasi hanagalan kandon ke jingkang nama raya taiki dan atkil lifespan ni gue yang ke BMRA ketika torture ni hadun tahu daga orang BMRA dan bam domra itai gue ibu ningkong ibu aku aban pergi jadi nama kata lau ni hangi ni don bok pada ke ijnai jong ke sorkar ke ningkong hadis nem yo kuang yo ika Megalet Transfer of Land Regulation Act kaan ke peneta yang ni hada kendau ke siap ke bangsa yu Bombay crime muluk banti kendau ke negeri ji laringin don ni ke kaan yang jingla lut
kakendo berjela sentuh kimar kita kipar doyong kipar motion kipar mosket kipar syatai keren juga skin jela lek sedati jadi kelajat nei yang orang itu tang dan gajima kadang gajia kon ga syirkai nagi wei di jat meriu haga nega jela gaji kiba ibang ini nega riji banyola ban ti kendo haga nega riji kadon kata akan lobby kaba syirkai ba hapeng kini kinan tribal but the government of India bade banona ada goi ga lanlo nang bagata ga lanlo kan prevail bat bagani ga lanlo ji kan yapno bagata ga wan sisa kum katangila tu kipat tabi mbela dengan jenla dan yang artikel rais Spanyol boy no act of parliament unless the state legislature by resolution adopt that law nawar kata orang ini bang sinoto ko kipat ba ngiem dan por namar kata raw oh hana ban penduk district council nangta ka kamak ka bandriu kadai semangka border policy lalu pulih nang chupatai tanya ki mak kimak emta kapor kabanyo ris semangka power nangta ka pra kadai ka agriculture ka knas semangka environment ka sipo ka border dispute with Assam ka kalui ka resolution of jobs ka kaar kadai menace of drugs abuse nangta ka kalai kadai persya kadai uniform civil code kabakatsa language, kabakatsan sports, kabakandrew inline permit, kabakandrew Citizenship Amendment Act 2019, kabakapra health, nangta kabakatnay road infrastructure and communication technology, nangta arpo enhanced airway infrastructure, nangta arpo uranium mining, banopos, nangta arpo railway lines, nangta arpo differently abled person. Absau ensure effective implementation of centrally sponsored schemes. Kini kita di absau tu lima. Hangu beran dalam banang menpenga jai kepala. Larawan kata ka BPP ko. Kile tanggung no ban pentame. Kan kot tang kata ban penting ko tempan. Lagi gile cinisnom ki barang buon ki barang panong kristan kan buon itu BPP. BPP ska bana kan itu arden. Usai penem kambai na katot ba. Utu doktor gilu. Dan jok tu siang seperti Pakistan le di bro. Wala se benong kata. Kiba kum kita akhir kon menek penbi pen kami yo pada. Ndagi lek pat ci jaga bun Pakistan yang pinbuat kum tu adan tu ni musuh mi. Yu tu men besam lo kena sam kia. Hanu ni kena ya kita teman besam kia. Ya kita teman besam. Ni keren ni kajing ya. Jom kajing snow talk pada kata saya tu. Ka hado maka jige tu kana kala pol. Apa yang sama ni aslo de. Balengin snow tanat bantat enyau ya kajing tot ya kajing tuna kajing kedai nem ne nidam kaman kren nidam kaman itu hari ni tot bangini akan pembet kita kajing tot kiji ni im sarang pun kecak bre oh ni dai kecak bre teplay oh ni dai kecak bre kebadan akro dan burom oh ni dai kecak bre keba kunta paniro andre ko kipat ba pet se ya kecak bre ji nidam i kita kijingong kita i kumbaginong tanggung ke history ngi dan penembe kata jingong teplay ni dan penembe kata jingong kita ki good virtues kijong kajat bre kita ni don kaman penempat dan maka kata kipat ba ngindai ban snow sarong ba om long ban keren persya ini ngindai ban pot ya kan nuksa jong ini dinong sensyar ke jumi kita sensyar ni kampam ke sarkar MDA cahayu ladawan ki menteri na sarkar India ladawan home minister ni Amit Shah ladawan kiwe kire kuno ani bagi pushalai ki srok ki repair ki srok kita jani ki bajot ki bapai benemi hana banong baga jalan megalia yang menong sedang tu kipat ba ngin hak ban kren ngin hak ban peni kembangilong bakal ke kamram jingi ban lek support dari benong kumbalang mata as it is Meghalaya kada the way lagi jela kada tukam ngiton kam lalu biong bagi apa dari India pendiang ini jingduna di paro nama kata don kam ini bagi chimkia banjir UNP kam dai bagi listing balaga chuka por ban yeng ramba banum ala yakini di priyo menda kiba la shu yele kakala nanti shu abala pek ni berdira jur jiti hari kiting warga sutro baladu jok upra menta Tempat upra sensyar bet hagan ni jela bagi. Balang upra sensyar kumbang unpe ya ke bamsak, unpe ya ke jingdok, unpe ya ke jinglet. Pakading kata kabar tembak lesi. Nama bengi keren persya ya ke bamsak, Idi peti Chief Minister yang ada upah arden ulah penting sisya bang bamsak
uday ban pinsisya nga kroy ban yang sukino ngiling pak jer keteng ngilang song baga jur ke bamsap Meghalaya ngitet hana bangi kren bamsap si bamsap imak katenra tina daga tenra kisang day ban pinsisya balingin pinsisya bangi pak jer keteng de ngisong pa ba alat ya the boys of the people party bagan sin syari ke Meghalaya ngin selo di bamsap baro Bat lada nilap tahu-tahu Deputy Chief Minister bangsa belum ingin lemah. Apa yang kita cuba? Kapan itu apa dong? Oh kita jadi, oh PE lagi ni kisni. Kita sedang berkentok yang kita di MLA John BPO. Oh kita clean politics. Kat bayar datang MLA scheme. Kapan dia hak banyak pat bak. Kapan sorkar ai, shipolak kim juai. Tingin ko apa ni pun tinggal tu ya lek suluk kayu tam. Bontok kita yang kata MLA scheme jumi. Ini kan lokal kita lapor nanti. Bontok kita kuat yang kata penentang MLA scheme dengan orang pertahanan ni bersiap satu kena sekali wah. Ini orang. Hindi mangi di balik tentu IT. Dai mati. Nalor datang dengan orang pertahanan kintre. Oh menin kirana challenge badan yang ini lek CBI. Yang ini lek siap kayak gini ke CBI. But kilong ki advisor jong chief minister ngakwa ban kintu na kani kajingan apa bilong advisor jong chief minister snobha advice no woodwood yung chief minister baon ang ya kata ka consent ya ka CBI bahkan sedang menontraikan no hamil nomor the power of consent lies with the state government. CBI kama mansuan musya tular ni wala taga tua eru. Kumbaga mentaga CBI ka tua ya ka consent jong state government kimai kimutan pendidingi. To yan nila siya pangulo kayo tase. Hana utaw spokesperson jong kani ka MDA uang maladaw baden usoma kata MDA ka bondi kambamsa balay dawa ya ka CBI. Ayla kenya ka CBI mo. Ayla pibak lapide, piyang mapingin dan kamde. Kasiyay kanuman ban musya. O ebran gibong lara utaw paadel ulaban pinsisya. Upaadel ni krempat jer mano babamsak ni orang gi isyakay. Yang babamsak ka BBP kang isyakay. Wa Amit Shah ni ladong mga MDA ni ka babamsak tam. Yang Amit Shah kinot kiting yung para ka CBI. Kile kumbang snow habang kena CBI habang kena Amit Shah kau kipai babi nyangai nilai ini oh kikiran ni kemuda kisang man kena biang yang kemuda kisang man kena biang dalam ni election lami kemuda lami kejak kepala lami ngam sutuk semua maka sutuk ni sutuk ni puram yang kata kecingong oh ni sutuk badan kita orang ngite ni sutuk sarang bangi deh kita senjat naga kami ni sutuk sarang mana bang sutuk sarang teman lain lupa ni kita kita senjat naga kami bagi besok kami apa Hibon belum kita tahu. Ia nak penikran kita kini small minds. Ini keren ni ke kam kita crowd nak antar lasai kalau sini. Kita dalam kita crowd mensua. Kita keren dia ajak jakong jong JJM ni Rolls-Royce. Kita keren dia kita mau Gigi Swell from ajak. Gigi Swell itu ajak London. Mereka contribution jom ini kita orang ba bagi beliau dia keren ayu kile nam tagari mata jet beliau nama kata kalau dia kapor ni kipat ba bagi lagi kipat ba ke basta bagi lagi kipat ba ke bersembang kumbang rai menta yin penskan ni dan kam bani kai susu ni kipat ba baga jingla ke don baluan ngangan jin lakmen laragan ni election menta kade ke election MLA Nasi laragan jilwa dek election namli tikna berai Jun lani uberai ni ngelayo sorkar pemai hamil itu jelang dia. Kemudian ni, kita sampai kalau berjumpa berjumpa ni pai syukur kapor kalau berjumpa misalnya harga jimpunya berjumpa teman ni tuan berjingat ke baskem ni tuan berjingat ke baskem baru ke sini ni lah panora ni berjiklah. Nanti kalau dengan orang ni biar dia perakti kita berai lupa bertersian ni the voice of the people party baru punya rakyat nanti. Mereka kuat bangkren hari kapor. Nakam tak itu ke dalam dana pering arjungut. Kibang MDC te ngalarai upra, MLA ngalarai upra, tama MP te ngampak rai te ngampak pra ne ngampak ti.
Nama Sensyar Kongres yang kamlong tan ke Sensyar BJP. Rene syukwa bunang wanum sutu bakla. Ko kipat ba lada day baga seng Kongres kamaga. Ka BJP kan yola pan Sensyar ya kan India. Ini ban kemau ya kan. Lada day baga seng Kongres kamaga. Ka BJP kan yola pan Sensyar ya dari India. Bat kunjuru aku aban pentemang ni. Ka seng Kongres ka Sensyar bonsnam. Ya dari India, kalau Sensyar bonsnam, haga jala Assam, kalau Sensyar bonsnam hangne, hajala Meghalaya. Andre ayu baga Sarkar Kongres Delhi, ayu baga Sarkar Kongres Assam, ayu baga Sarkar Kongres Meghalaya. Kita lihat ban pendek yo purusam ko kipat babi, ki klaim le, wala kila yo kala. Nanti ayu baga Sarkar Kongres Delhi, ayu baga Sarkar Kongres Meghalaya. Kita lihat ban pendung yo ketin khase ke HU, ki klaim le ko kipat babi. Ayu baga Sarkar Kongres Delhi, ayu baga Sarkar Kongres Meghalaya. Kita lihat ban ahingi ILP, ki klaim ai ko kipat ba. Ayu baga Sarkar Kongres apa Delhi baga Sarkar Kongres Meghalaya. Kita lihat ban punyo ahingi ILP, ban penskan ye ke jingau tra ye ke kendau besya, ban ye ke spa ka bau play udah turku ki klaim le minta berkimbal ada bor kinong begituan supat ba ladai ton mengi gila det ton ko kipat ba ada bor gila de biola nomor tagala dei ka por bangin jit daw ba tumai bangin pa nangi napo syah parliamentary seat syapot Delhi baulong orang etai odon di baun le yu marwei tala rejit na kiweki seng kanut ngut mi kai rejit na seng kongres ni sangut kai rejit na NPP ni sangut tang rejit na BP le marwei mulai baka bor jo pat ba ni dong kam man shimkia kenang ni wanang ni ban troa yu ni lola muji onde bani sukhar na madan em na thong la wo bayu Habis pai kita kedan pulih, ulang sama berminat pada simpulin ada orang ni school. Ulang pendat kita matrik ada first class. Ulang pendat kita PU untuk orang yang the pre-university course. Kami yang mentara 12 ada first class 10 position, murung ada top 10. Become first class 3rd position. MA MCom first class. Ulang pendat tu ke MA ke economics. Nanti pendat ke PhD doctorate nak kata orang yang akan doktor. Kalau piang kedan pulih begini tak, syabok. Parlimen. Hoi ni mau mudi berstatam. Lawan dan kita berkam start bayu. Tendai kalau piang. Nama kita berkam sekiwi pak di jinglong. Om tang di jing start kalau piang banong nong elam em. Kita sekiwi di jinglong. Bat ni pet lau donne lagi lagi jinglong. Ni syam udon. Uni orang bahaji. Uni nong elam ji. Pakai tadi mereka jinglong. Jom ke jing ikli. Udon ni ke jinglong. Jom ke jing ikli. Semua ke jinglong udon. Kebangi pet udon em. Kata ke jinglong udon kam. Udon ni kata. Kaya kata ke jinglong balapan syariah. Ulang balapan syariah. Udon nu semua ke jinglong ke udon kami nong elam. Baka kalau ke jinglong ke basken jinglong. Kami kalau ke udon kam. Ko kipat pa. Panlong nong elam. Oh ni ya je basibun ki jing tenju. Ni sya syet kela. Ni sya ni sya keno. Bon ye ke. Lada ngemong ke basken jinglong. Ngatai. Wah, ni rumah banjeng tu ni. Apa nak keleng-keleng ini ke sini? Mereka pendung si jauh dia diberi di kumai minta keleng-keleng. Baden, bak kumai edau. Wah baden wa edau baik nama umpat syakir aduk minta. Koki. Bak, lalai bum edau. Kumbasyak kenok, kumbasyak kentok, kumbasyak beng. Hadita Gibril, kita lesi lalai Gibril, kita jendau penuh-penuh. Lah kempang dia kata. Mereka tengok jupun siap. Nama ngaslutu ia ke kemana dia beli. Ia ke tong kemana kuat poi ia kata. Nama ngaslutu berkunjung orang ide banten. Ia kata mensim shenrang. Baka kata mensim shenrang kalau rong harga jiat lenti kuja. Begitu kamban yo ia ke mensim shenrang. Kajat penriu kadang kamban yo ia ke mensim shenrang. Kemensim ke shenrang katam batatur. Kijing jing pinwit jing bisni jing pihui kata nancur kesasyo kata kanang dong bancot dia datang kata kanang sun kata kanang mensim kata shenrang nama ko kipat bangin ya kanang mensim kata shenrang nama nismo pangat pani bagai negeri kanang kumaganong mata bat la kenal lagi kintin kibau barai patel ukren habawan ban
jok yang ni kasbi ke yang ke how kawan kot jangan senang kat kendai spa sabupra atau wai ni ke jiran patba umrah kerana perto yang ni kasbi ke yang ke kumai piti uang agak jingkran agak jiran patba. Yours is a land for God to live in. Keri ke jom pergi ke keri bersang kibli atau mentah pet je jing chakhlea jong ri ke be je jing pet je jing chakhlea jong diwa pet je jing chakhlea jong linti ke singkir ki ko kita ki nong sinshar ki jing re pet katai hang tai ke jaga pe nyu ke bashini ke jing iltong let keleng bon se jing iltong kumuken ke ri ke kalalo balai ni ma mau ni pin mira lebih dipat baki ai ke jing she nakata ka dau ni declare ya kata ka bold vision statement begini kebanyakan to revive, restore and transform begala. Ngikut ni lah lalu patba uai yang kata jingsa. Don kambet tangga sensyal ke karau. Kabakul kuki patba. Bagi kuat bagi patba lima kali election MP nyempin i bau patba jong kali kari kaji ulang niat. Pemasuk ban pet yang diciptakan jong kini kinongelam deji kita sensya ya kerinyirai kai kau patba umat jie kai kau ni rak mangi po assembly nampak jie jo patba kini kin jupen snap nama dari bagi snow bagi tuan dia katakan number saki kinle ayu kini ndu patba udon baka boys of the people party kumbagalong mata but kogi patba ngada snow ban ki patba kini ban shy ba ya ke jing persang ban yaman bagla ban persang ban ye kai ba kata sentiment ni jong ki patba pengta ton kita gindalam ki ba kamel di bagi gindalam ndrei ki ban forward na ke comment section ban persang ban yaman bagla ayu patba menurut komen hantu apa social media happy YouTube channel atau baru kita kita drop comment sentuh video di VPP bawa kita drop comment sentuh kanungot kita ada ke keteng ke shisha kanungot kita ada ke fake name bono peleng jungking yang melawan tu ke identity meritang bami ke comment sebadan kecing keren kor ya kita dalam balang ni fadar leni pastor kenok ke VPP keren semua belum soban yang besar ini pada tadi dengan bukan pentame nyau pada hangongi ni nyau ben yang kita Nalar kita tahu ke Voice of the People Party orang yang kuat ngilak maham nadu ngiting yo dei semua sini kita songsit yo kita kan kor kanu sin la pendemal bandai de tim kena kor but menegeri de tinggi ngong lara kita peteng yang kuat kita kum kita kena kersan baginda pengila de penjab burung yang kuat iki betin si tensang yang kuat iki bakalan kena kor bakata dari tik tani itu kiba judon meta hadapan drop comments haki social media. Kamu kenang bangin dan kami yang di. Ingin isi itu nungdi. Ingin Beniki, nilai nyempin suriki, begini agak jingong kapan penjat ya kami kapat tu. Nama politik sendiri kita bantai, kau kipat ba. Habang eleksi kipat ba, ngim juang dia tangi nong kersan juga BBP kita ejak sendiri, kita ngim jupen kita nong kersan, ngim jupen kita nong kersan Kongres, ngim jupen kita nong kersan UDP, ngim jupen kita nong kersan NPP, ngim jupen kita nong kersan HSPP, ngim jupen terakhir pada tangi kita nong kersan juga kita ejak sendiri bakeri. Yang don shibun ba kita ada UDP, NPP, Kongres, HSPP. Kita isi saya kacak dulu. Kita snoki arum tak kacak dulu. Mereka dalam kata kacak snow. Syariah hari tak seng ke bagi jumpa syam. Mereka ikat ni tinggi syong. Kita ikat tu wanglang nak bangi ke. Ali ini ya yang bampun keren gay. Yang ni kalenti jaga Voice of the People Party. Kapag ila yang scam nang tak kacak dulu. Bila hari ni ke atli Islam. Bandai tambah ni syupni. Tangan ini ke atli Islam. Dengan daga ji kersan ke jo upat ba unnum babi bau kersan yang the Voice of the People Party ngite ko upat ba unnum babi andre benut balai bagi the Voice of the People Party kami Islam kami tirpor ko kipat ba tongin mong di basta bila benda ngi kilong kersan ji ki party snap ha ye kai ke balan keren bagi the por ke bamta namara ji pet kurna ni ke jua lai bagi ke election ke bamta kan ke election hapring baro ki seng san pothai persyae ke BBP kata apa lagi baro kin fair rate ke BBP ke NPP kanum snopper lari job ke RD tamandan ke BBP
Ke NPP kanam supaya laju coba ke Kongres taman dan ke BPP. Laga Kongres supaya kanam supaya laju coba ke NPP taman dan ke BPP. Balai giting kani ya the voice of the people party. Namar kita bagai leadership join the voice of the people party kalau decisive. Wei punya nginle ya the pemilih. Badai kata kalau giting. Badai kata kalau kim kuat. Kali kata kalau kim kuat. Bani ko kipai babi. Pilang menang sakapong. Balai bikin nongyo. Kinongret ki buram ki iyo baadan. Tanggal pulai ng Singapore District Council Kumusian. Lada day bangin decisive minum laban pengkelai yang lau mau pat kalau adong. Kabalong kanong kinti juga chat meriu paten anum dan menono balaban kamtrai ya kata lau adong. Kandega oxygen lungs ya ka soba shong. Lada ka sorgar ka shimkia kilaban tum yigi dingmet kanong the catchment area nakanta ka shong borokoi. Ni ton ni kai ka ni soto ka bete benle ni lebe. O don bapa yang amane UAE. Election to apa ogdi wan pi begani lokmi NDC bong ba o Baarden hana ngamplet hana skill na mo Baarden yung bulo ba hana hagapor bani rung hagapor mi rung NDC mas nuan mangi Baarden o Taiwan mapisia di Judas rung ngas pekye ko tong no kiep le murai nang tengok ngam kan mau ong sya kontak tamala da ong dei man ong hadan kam man ong among baadlan bakran be hakmat te kilanang mi kita kikam mo kilanang mi kita kilanang ya phra kita bong bo baadlan rong bilawan bisa di Judas rong kalau mas ko na banyo no mo pare ban ong be ya be banong denan dele ban pri be ndene kran arsa te ai ke bangi dan kam ni kuat bantai ya da jat ko kipat abi ai bagani nomor kata ke MP election kan nomor ka sandor ka thuma ya ka perhat ka perdan jini bangin kota menilai ke MP minum kota menwono aji ka amrengin bo ya ka thong bangin pelong ya ka Jawa Meghalaya one of the best states in India ai bagani nidan ya ka potential lada ulikwan you ula ban transform yet Singapore from a third class to a first class world just within 35 years. Hari ini begitu pelat yo ada jilayut balai ini nimla ban pertuatur yet jelam dia kat ni boleh berku nila lara ni dan ya kata kaman ka cuak ko kipat ma bat kemau ni don kamru banyak kon ba sorkar India kal shimjam dingi nomor ka yo ini ni ngalam mentala kato kanetem ki besyong bet yesa. Oh, biang baik. Baik berjam baik di kon di tinggi jayum ta chisna wasnan limba ka polisi jong sarkar India ki bapas BSc become kimyola tanle puli master degree khandale yele etas security ye to kuwet no kata bun ki bala 2 lakh nomor balai bakin 3 lakh tanle shabab jura ka sarkar jura ka priang wa abakandon ni kita center di babiang Shipon mot kilahapan sange no taraga graduate klemalaban proceed syaka postgraduate mentam dai tagi graduate dai mentali segi class 12 ki kon di ki joa di jopi ki ban pas class 12 ki namale ga kuwet galari sini balikin sange shwa rangatet kempadan kita center ke biang ki kena ji ki namale shwa kamtam ki kena no kondong buan ki ban sange no mano ban hapan shemme ki ji ko ki pada Mar mengindan utau LP ngindan ke sorkar jelat rakhan kapanut tay manong yin palaban priang ye kini kisno sarang barang bang jelam Meghalaya kande ke jelan maningkong dapat penteri kam dia ke NEP the new education policy krembian airem tang mansyo tamet umuri kelas ni utna klem tet upat barji umat jine ayu nidan simul ni kitna trekam juga sorkar preng Nomor bandang keting tuklang lagi ke intervention lagi ke state government berkamtam lagi yang MP. Ini turang shibon mengi kisamla. Nomor ketum ke polisi tungkam. Lalu siapa dulu 100%
Yaki kam hagi grade C but D. Yang kita try muluk kita try jaga. Ini tok nama bangin don. Kita yang mengelam kita shimmy dijig. Yang pa UNP ni. Udah ben intervene. Kam notli kita nak try kam juga sorkar pring. 4 juta nu bantu kelarikan Negrens. 4 juta nu bantu kelarikan Nehu. 4 juta nu bantu kelarikan ICM ni le tolong Shibon. Haka kam ngejam haka group C but group D. Ko kita babi. Shibon dah kam ke bangin don kam le. But mentali uah balik asa Nikong ya ada jimpun terekam juga sorkar India ya ada CEE NPP kalau tersyani ke CEB Bagalong ke CEE mentah ni ke orang ada exam hang lurukam ke exam ni kata ke CEE hang lurukam kaya kena ke CEE ke Citizenship Amendment Act ke jimpun kelayat anong treslong hari India balai dan kamban penkelayat anong treslong hari India Balai ban pelong dong syong syong lene ban pelong dong India yau dong Bangladesh yau dong Pakistan yau dong Afghanistan ubra patch India kata kade ke jitmu balawandra ya gasi kalau mau tahu dong Bangladesh ubra de patch India Samspangat syajar wala am ko kipai ba katung ke jimbatai jo Abul Barkat o professor of economics department Dhaka University o makatung ke study lalang patang pereng Islam katenda standar busal haru Islam arjar khalai ladana do kadway 0.9 million di nang Bangladesh ubra patch India kadway 0.9 million ro chispa khalai la tilada ko India Kesorkar Assam kongin petrai kampura ya kesi ladauta Bangladesh ulang ngomong India Assam laban kang menurung sebegala ko kipai ba ngire bersutu don kam kejiara nagaji petrai kam jong kesorkar India ngihak bersutu ya datang mendai benong kam petrai kam ngiem nyendang kam pila benong ladadon ngi sibu sila pila benong ngim itu yang tolong Bangladesh ngomong India ni mendai larudon pa Assam arsalak lai tu laban kang benomor ni bagala kumbalong kadang ke jitmu juga sorkar Assam ban pensyong pensa segi jaga kapur jingin le isu idon tang khasala tu bejak riu ko ki papa mar bera thma ge gede dari ni pada jiksu ni dai ban slong scam magani gede ri kinti ke jengah ke tupi wat jukran jambau temau punsi wat jukran ardatin wat jukran domensi ram ni gede 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 ni pon kan ya gede gede ti ini betul ke bukan kada berkompekat Malam jat beri ujannya dari genti. Unaga ujannya laga jom dari genti. Kalau kau perhat jom ini dijak beri, bakal kau perhat jom ini dia. Ini dikasih. Kamu dia kehak le jom lu, dalam dia hajat le jom lu. Badai cakap we asal kasar le. Mana dia kehak mati ulur gini berperet. Kata ada bendung, kani kani kahok kaji, kani kani kenti kaji, kani kasih jantai kani kenti kaji. Unaga udah ni lagi jom dari kenti berarti penggandaan. Mizo udah ni lagi jom dari kenti berarti penggandaan Mizoram. Manipuri udah ni lagi jom dari kenti berarti penggandaan Manipur. Shibon dijak berkedan, kani kani kenti kaji. Kani kani kenti, patain paket nampak long dia kemana? Ni nampak long dia nampak jemi kau kipai kami. Maka ada ni jikut jimut kau semai. Hani ke election kani tang shisin samsman. Andai malar sini akan pek ke jadri kuno bayar itu. Ni akan pek dari ke sini kuno. Yodon berprong nanti nanti. Yodon nama kata kau. Kilong shua ki pini. Ye ki cinto ki kana. Ki bakta lalu berkat. Syafang sir lapangan. Hatungnya jibudur. Wini sir lapangan. Bagata kini sir kong bayi cenga. Naik kuah alik kiu si. Syari kasi syari kibriu. Shalom kasi shalom kibriu. Shalom hari kita malar itu. Bam dau ka. Bam dau. Kali cing siap pasi. Bagi kasih negeri banyak kepada tu jangan ucapan babang kicing mutaspa resources kapabon hontang ni memang lebih leceh dari kerja kata kadang kecing siap pasti mengidolkan man kemau mengenai negeri kamu blame lu buat simon ki bang itulah balik kamtrai ya kali bak mentangi sedang mati mesin ala kali the voice of the people party kam dei tang seng party ndai kali kata the movement kepada ko aman bak kali revolution kepada chat revolution kasang mati ya betul kerana sotenat bawai rumah badan nampak ji ji atni coba chat revolution ko mengai ya kali kinti ke pemeta ngalajan benda rugi politik estate ndai ngasobai puram the voice of the people party bila khat ya ji atni ya chat revolution Baca jadul, mentara pilihan,
jat bendera kalau priang yang kini khot tajung yang jing etli lecturer sia yang jing kerjaan di lecture gentils nyiar seboi bat pemelong mentau upat ba umi digi hajar ban ai jing kerjaan oh sisa yang lelek kenong kenal kingram upna rupai uar maram lengam ngide goi ke jat bendera ban lelek tu ban ong itu lagai kendu iki war ngai kendu iki penar ngai kendu iki bhoi ngai kendu iki maram ong kenal lalor ketin snong kabat hikren teu benang yang ketin preng jong jat bendera kabat ni ong ketin sora ketin kasih kenang bagan sop span kan penjarai yang kata jirong kawai jong jat bendera menurut dan keren ni kata boros kata lapare yang jat bendera minta prinsoi yo patba jong jat bendera oban netli kajian tli kalau kapor kopi patba bat ngas semua bagan ni jia linti kaji omra banlen baru kia keren waru deputy minister haban admit banung bakam pat jukrut election MP ko bakhulit mata kakhul te na bamu kali kajing job kujmi nila job dia kesan perkat jagi paiba nila job dia kajing macam perkat jagi paiba bangi depan shinkia nama kata ban mi sekmat naru kali ke MP election wan gunu election nang ni smart upra un job upra un pat un kurut dia bo bat ngin pe ya kita ke baru di bangi depan pe haga jinya dan tiga ji pabari kapur kamsha lesing anak ban pe pat sabai kajiang shabi shapo mawai mereka ke mana dan tinju ya di kalong yang ini ya nang ni sekemat mereka but the voice of the people party hot ngamtit laha kapor ka jungang di olat nem ban i shisha ya kita ke bang aku ban i lagi kemat nama ngatip bang nama ban im sa agre ka pathai ngatip babu di sing ngade ben let na ka pathai lango ngani ak ngamtit lango ni olat nem men instrument ngamtit kemat babu di sing ngan apa dia kemat tanggo ke bang tran agar jingin ke jingah kalau lalu teman ke jomble nak kuat beri maka jatuh kasih kalau nggak jatuh kebayar teri maka makan kopi pagi nak kuat beri maka dengan ri ke jing kalau nggak ri kabar ruspa bata bersya kamdan jisyan ya ada jatuh ke jing hari ini sini kita nak semua pamet habang apa ya ada jingah media maka por siapa Nasmut pangmet dan pet yang jing jot jigi kon sama. Nasmut pangmet habang i ke jing ngam jigi kon sama. Hagi jing kering kibasni. Hapra. Hapra baik pak. Baik, ya baik. Kebesaran dia long live, long live, long live. Hapra, hapra. Saya hapra. Lelai pak, keren pak. Keren. Dia lanjut mulai pak. Lanjut mulai. Jago. Hapra. Anjing siapa? We want
Larai, sakti baik-baik larai. Bersawai sama kar bersawai. Sakti berapa dah? Sampai tidak. Macam panglima ke kontes.